Erteң nasip kılsa, Kuda kalırsa, iş günleri nemeden жөнөтөрөк, ошол медалды тагып коелу. Баткен облысындағы Кадамжай районунун тургуну Нурхан Кочкорова Кызыл Булак айылы менен Кайрат айылынын бөлүп турган сууга көпүрө салып берди. Анын ачылышы 24 апрелде өттү. Пенсионер апа көпүрөнү ажылыкка барам деп топтоп жүргөн акчасына салдырган. Жолдошум 43 жашында каза болуп калган. Ага түбөлүк сооп жетип турсун деп өз каражатымдан көпүрө куруп берүүнү ниет кылдым эле. Ажыга барсам өзүм үчүн гана барат экен. Мен көпчүлүк үчүн пайдалуу иш жасагым келди, деди кайрымдуу апа. Ana Orozoni günüde şu işlerde kılıp bacarıp, koğuşu eli jurt, bardığına rahmet aytamın, bardığını faydası deydi, yardam kıldı. Жақшы neme kılıştılar. Öz menetim menen çalım egip ketken almalardı pulunu jiyip, şu soğupçılığa şu işti kılıp verdim. Elder faydalansın dedim, suyunsun dedim.